생긴 잡도 반 몽아짱. 알람 해야 되다고. 맞잖아, 야. 네가 나오니 어이 저로. 시대. 숨. 시부자이다. 마음을 거는 시부자이다. 되게 말 안 해도 가는 거. 시부자 마음을 거. 내가 미가지 아무도 같은 거 또 달리지 봐. 하나에는 아도 아도 뭐. 우리 픽스지 매. 화가 얘를 뛰게 하면 되지. 이나? 생긴 거 봐. 생기고. 생긴 거 봐. Mẹ hai mà. 아, 관 보지 이제. पहिले काम दिवा नयाँ चप्पल पहिले दाहिने हात भान्जालाई मेरो भान्जाले ल खाना चाहिँ अब अर्को दिनदेखि गम खाने हुनुपर्छ धेरै बोल्ने हुनुपर्छ त्यो राम भनेको अब चाहिँ बलवान राम है अब चाहिँ त्यो राम भने थियो अब बलराम ने लामिन बाबा है भन्दा ठुलो त्यो राम बलराम सीताराम सीताराम हैन बलराम सीताराम आँखा पर्ला फकर हेटौँ त आउनु Trời đất ơi, ai ăn đi. नयाँ तिलमा आऊ Em có tiền đồ chết rồi. Đang vào con đi. Osos, भयो 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 तिम्रो तैले चाहिँ पन्दामा मामा थेबल त पन्दाउ कि चन्दाला मामा थेबल पन्दाउ म शीतल हो Mấy mấy chơi được rồi chim ai để này ai đến. Thế thế sao? Hứa rồi. Nếu có lấy. Đấy đấy. पता आज म चाहिँ Xong rồi rồi. Tao tìm mấy con là mì đâu rồi mấy con mì bị đổ ra chứ nhỉ? ada dia ni kan gặp là bạn है Thầy ba bố. Sao ai lót to nào chứ mà là suy chứ. Sao ai một chút. Lo mò. Lo. À để em tay ra đây 엄마 Mà cái thế lắm. Hai bạn nào. ल chào mẹ chào bà với mama sao मामाले दिएको नि त खायो Tôi cũng phải dùng mẹ ạ. तालु खपाला सबै घुम्यो Mami cái này. मम्मी घुर्यो हो अब त्यो रामबाट बलराम भाइको नाम बलराम Mimi jangan masih sarlak kan dah raja. मुख आँखा थाहा पर्दैन कि यालो ताइजी Ale la ah, dah tinggal mila di. Kan có là bớt cái tim gla thì mình ăn đâu không? 심버몰라 Cái này tôi được so hả chứ? 심바로 자기도 알라 Tim nó suy rồi là bảo là cái mà sao sao thì nó nám mà thì sao? Lu mau papa cinta tak terang. Jadi ini itu 박수는 것이 사여러분 띠글라오네 날라오네 Lâu 나오네 lắm. Chứ không sao đâu. 다사그라 발령 모습에 À vậy này. chứ Điều được này rồi. लगा दिएम हाले आजा Sao đi bao đấy? राउले हो आजा तपाईहरु खा उ गर्नुहुन्न उ गरेर म अहिले आउँछु 띠가 날라오 चिउरे नि आदो Umi. Aja mana dah yo. itu muyo aha muyo गाडी आइएमनी रे गाडी दो थाहा Aja mana kan dia rumah. 천미 소리 सन 너 사이라다 Vậy cái này cái này cái này buồn. Aja lek koi dah. Ta chú chẳng mà uống thì lại để giúp ta ăn nhà gì bây giờ chẳng. Anang mah. 그냥 썸부이네
रङ्गदम बुधबार भन्दा है यता म त छोरी सिधा भएर बस न हो भनेको कि यो नानी त छ लु, दियो या फेरि उजुरी के है, खाना। क्या बड़ी जो जो हो दे यही चुरी? खाइ म त खुजुर भन्छ किन दो बा अरे भन्छ, खाना। मुखले पैसा